Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Ebenade Biara, Anajo, Dumienu Aba Pao, the Copimson online, Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Cassia. If you are down so area, no Mionu, Apemu Copim, Nomi and Sabranos, Yebesan Swish Yadun Radiasem. I was home for Odij Media, which Yame, Aya or Software, Emos Asantia, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebiana, Minimso be Inshra, away Yesu, Yamishra. Amen. Dimu, Amen. Creature soon be enka Obibiara. Hour of Zion, Breno, Edru. Miss Row, Frony and a Bonamani, if a phone, a catcher, say, Hour of Zion, Breno Drew. Ebra, Yadin Yankopon, Sam Crojing, undiluted word of God, and Yankopon, Sam, my every frame. Ebra etifunina sabran edru na ye chia ye papa evangelist akosi ewua em se papa ayedua oman ho kwan esi asase paso ofifi oso aba ne nkoraba tabini ye nti se o so hini bi eni ehwa soro no mema ne nsa so ahuni se nkrofo bi hyase ayeso no nti na bia papa ewu aso na Awurade afa no so ama ye nso so na wote yenka already so nti dadi nyame hira ba bia wo bia no nkoso nyo kese amen em say ebi tie no YouTube ne ada ways a omufa so di nya no nyame hira mo sisi ame bakwa na bibi efrem from US ne ade nyame hira mo nkoso ntie no fi se nkwaje nti na wotie sofo bidia na tie sofo wu na abenya nkwa amen amen rich ye mompa na ye fa nyankopon asem ne hihye so Enubanyam kan wa wadi hene ene den so ba sa transibio obani asem na wasem fanimu kasa for ka fo muken kan wie ne de asden ka bia ma we Yesu dimo amen amen ya da Awurade nyankopon ase ena wie emza last week na ya ma Awurade asem bi na ayi no engine lo atiafa asem de Awurade pe ena oye basempa na mesra mo message ni ye toa so. Yeah, it was 25 Bible. Book no pen. If you say calculations be very womb. Carriage with a pen, people crack. Remember na ye. And now say free this time o kono. E ko si bra me de be kono. Me sha da ma ye sua de pa anti. Say why crowd say o de nya so le kran na wo ba na emum. O so ba be sua de a ekwan wo ho bra. E ro be fire so atichiu. Amen. Because this time if free na ko me be start akọ na ma bi mu a e deep pa. Okay. Ya na teaching se mfa nto fom kwa di so uwe nipa ne hu ni standard nti na fa pen no book na yen waki ne ma bi wo Bible nim yen kwaje ene yegina so this time se osofu bi Awurade afra na wiye birim oka Kristo ho asem oka enkwaje asem oka nkwaje asem wo de onya bi ha ba ibenya bi so dia oka nkwaje asem nti ye preach about Christ. There be Amekasa 4 gospels now. We are talking about the birth of Christ, the life of Christ, the death of Christ, the resurrection of Christ, and the second coming of what? Of Christ. Tia kan Yesu awo na brabo bo ni wiase. Ne soroko ni wuo ene ne sana obesana ba. Yes. Enumu ne ebiebiem enya Yesu asubo. What I say? Ye gidie eni yenyina so nyina. Okay. Enti se obi kwati Christ. Na oka se odi Awurade achi a I don't understand. Ebede na me ubetimi agimi wo fie awabra misunsum enwura hobi. Impossible. Impossible. Say o friend wo fie ba me ba matade a hye me de me nworo. Na me fa de kedembra. Impossible. Enti Christ I say nipa ni sunsum. Untimi nko onya usunsum da. Ba bibiara o wo no sunsum wo ho. Yeah. Enti ono na wo si udi Nyankopon achi. Na Nyankopon no se okwati ni ba na untimi hu no. Ozo say ne ba ne de wo time. Ba wo be say hu Nyankopon straight. Impossible. Yeah. Even President Abbey so obeko mama wa process. Process ne fa course. Enti say process e fa so ne appointment e booking no. So si hu booki a impossible say ubetime hu mama. That's how Bible is. Bible principles. We say ya me you say. Yeah. One you say ya me you say. Enti ono na say Geneva Christo di. Na obenya nkwa. Enti mesraw aya nya wadwen say o challenge o je chine woni ma bi hu amwa
shortcut last week ne kasa fa enkwagye ho se enkwagye da ho ma nipa biara everybody a wo sa asase we so na in the cross no na ye tichi fa se enkwagye na esi wo cross no so no wiase na ye wo no ye wo bonsam ye wo nyankopon ene ye wo nipa ene ye wo angels Satan, angels, man and God. Enipa ne ye ka oba ne be ma nyina bom. Oba ne be ma ye fro mu nyina nipa. Enti nipa gina baako. Nyankopon gina baako. Satan gina baako na abofo gina baako. Sa abofo na mu bi na be Satan. Enti Satan yamfane ntutu Nyankopon. Ti se mu so be di Satan tutu Nyankopon na e mapufu. Why abofo so denfo a wahye asaba asase we so. Enti wono ana yesiesie baabi ama na yefra ne bonsam ja kwasempa seni onkotinam na ya man period of time ana na ni abere ye adwuma say obenya nipa aka ne ho akosa ase yenim that the secret in the world enti last week me ma wo chase say ono de biblically Ewurade na aka ni dwam say Satan onim kwagye ontimi nsachara kwagye enti ono opon do obeye biya no ontimi enti onjai abususam ne kwasasam so kekanda if you see ye declare no that is why as oko prison o maya mum falling squad no ye kwa kokuom no se ye nyeteni na ye fast erose no because Satan one rose no fa de gbo utirimu a ye kokunu dada ye ni hwe de be ni biem enti se nyam obi falling squad de ka se ya jeli na ya hye no because that time the obey no walk to them will be ye kokuno because any nipas be bia be twade owo condemn asotwe de be ma de last stop ni se be kun in Satan so fa bo to bojaje na uni hwede ye ni ntimi nya no hwe because ye kwa kokuno pato mo tele me kan enti time a Yesu enya maye no ena asem no mesa da asa akokire no wa sole dem asem na ye tichi no message ebi mo de esom ne enema bebira be kantanya mesom abe mana ye huhu ba line ye ba akopɛ enkwagye wasi preach said the mboyeni ensan free na kwambo ne ho and this time Christianity me kyerama ma de ba ako we don't worship Sabbath we don't celebrate Sabbath but we worship Christ. Muncheni we don't celebrate Sabbath but omo tell me ka enya any different religion different custom bia apart from say we accept Christ no ya dia etene asa no afa yanko Bible nim ena me wan sampa ni nipaka amen rich last week quotation na ya kan no yes say koso Matthew yanka Matthew then na Luke then for Luke chapter 23 no Luke chapter 23 no ana say Matthew ne mu bia on the cross no Luke 23 verse 24 43 no. Yan starting through. We are me person me maya sa kan Matthew so de no. Ndo de kan no ma me. 23 36. Ko Luke chapter so we have 33 no. Luke chapter 23 verse number 33 was say na oduru ba bia ofre ho ni tire so. Ahona o sane ne boyefo no. Oba ko ni nifa. Na oba ko ni benkum. Ko Yesu ka say eja fa free won. Ko wonim de oreyo. Fafiro efisa wonim de oye de oyo enti Yesu yase obaye no obama adeboyefo for the first place wa ma tenenefo enti da bia no na osere da bia osere ma fache fafiro both twaso o se fafiro won wonim de oye o se na wo chene ntoma mu atwesu ntonto ko na omani gina ho erehwe ko na mpanifo no so yi no ho hin se oje binom so oyini Kristo no a onyankopɔ yi no a manonye no ho Yesu ho agodi na aflafo no so gro no ho na oba ne ncha be ma ne nsa kekekeka na o ka se so ne Yudafo hin na agye wo ho na twefo bi so wona tifi se oyini Yudafo hin no verse 39 was it odutafo a wosacha na adwene na nibonyefo a wosane wonu mu ba ko ya no se odidi na tam se enye woni Kristo no se eyampa se woni Kristo na je ho ne yen je ho na je yen na obaku bua no kan anim se ana obaku bua no kan anim se so Nyankopon se wo afobɔ kro yala mu wonsusu wonsuro hwan Nyankopon wonsuro Nyankopon se wo sa afobɔ kro yam kɔ na yande etene pepepe na nya de ese ye na so ye ne yo so aketua ye de etene pepepe nya de ese ye ne yo no
etene pepepe ne yanya de ese ye ne ye no yanya de ese yen na oyidie onya mfumso ade biara na oka say yesu so ba ohini mu akai me shawo ba ohini mu ayedai kai me na oka ayefa suwo yansa nko Matthew no medi besi asem so akere wo pa Matthew chapter 28 no 28 verse that be 27 verse 45 27 verse 45 was ni wo na so no ya yesu wo was na efi don ato so nsia so no afefa pen no chero 6 efiri o calculate times bi wo bible mu ya eda ye de ne kwa asenua no so no was na the 6 what hour ya me mo check out the chero 6 no okay enti edon wa eto so ensia so no chero 6 afi kan bra esum du asase nyina so ko si don ato so nkron no enti 9 6 plus 3 ASI 9 and calculate na say from 6 to 9 intervals near say 3 hours 3 hours so 3 na mama yeah ti yesu di asenia so how many hours 3 hours yeah hello odi asenia so 3 hours ansana oba beko asamado yeah bato di entia na me start free ano enema bebere wo eye controversial papa aye dia beka nkwaje no a eno kura nka ho o si yi firim na ya ka odi mboyefo na nim e kire ne kwan pa no fo so bese ne kwa heaven ma ya sa pa ne kwan no ama ni pe bra enti 3 hours no di e wo cross no so sa 3 hours no enti 6 7 8 9 boy am edru 9th hour no 9 boy king ana yesu wi tenio sa kan free 9 10 11 12 1 2 no 9 10 11 12 yeah no aba say 1 2 3 4 5 6 and so aba say there's a 10 hours no ebesi odi ayan kan foforo 6 edru 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 9 9 hours abeduru anopa 6 yeah once abaya say no 1 day yes because Hebrew calendar no ya check it 12 hours say e 1 day yeah ti yesu ba no baka tell Lazarus say enye don hwere dumienu na wadakum enti Jewish calendar eno na wuli wi asese ba nam say ya basi ye biri ni pa ni sunti ana ya change calendar but obi ya usua there this end time bia o you should Jewish calendar yeah and ki need 31 days David ya 28 30 days ya and this I calculate 12 hours ya starting free 9 ebo anado 9 Friday anado 9 na yes we akwa asamado yes ya calculate from 9 yanko 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 what's that service no 9 12 hours missing 9 yeah sa calculate ko another 9 yeah 9 no a form another 9 o calculate from anopa 9 na sa kan ko 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ebe service 12 ebe si wo pepe ebe service 12 yeah so ka next year duru Saturday mu no yes sa kan free Saturday no ekosi Sunday anopa 9 come on 3 days because 12 yeah starting from odi cross also 3 hours yes and from sa 9 no wu na nyumra no calculate 12 3 every Sunday anopa esi anopa Sunday anopa 9 that is why biblically so study ya kwa asole anopa 9 Oropa mo se we ya dese ni page na me gina board so kira ano na abeti ase simple ya kwa asole anopa 9 ana church ya kwa anopa 9 no so our church na eye powerful from 9 10 11 12 3 hours no di wo cross no so no that's the worship service time and this high intervals mo study and so nyina your service ay 9 to 12 yes 9 to 12 ay powerful like free one kon na fe ni pa no yes we be that time no Jesus is not working in the earth again once and kwaje no oji free asasi so yeah and o sa kwa asamado yes and
yaya kan no odi 3 hours yeah and all the bad physical and odi 3 years was asase so no masadi yeah and okọ asamado ɛhɔ so nti that 3 hours ne so wie no na oni wiase atwam oni awie ya 3 years no and no spend 3 hours in the cross. Why is that 3 hours so enti na Bible no me se sa mo kan a wadi bi obebo din bia no ɛyɛ bibi wɔ Bible mu enti anya so tro 6 and 9 ne ɛkwa wo yes it will reason this time me say so petitions other sadabra me said that the Bible this time me said that they are too from because na me nim days am ibedi enti sa de enkwaje na Yesu bae no that 3 hours ni what di moyeni no mu tie mi enti waje no sa di moyeni no wa wie ne ho adwuma enti on sa nkwa asam adu bio enti ono de odi ka wo hefa paradise enti 3 hours for the earth asase so for and the rest of hours na ka okodino on the what hefa asama I also how many days 3 days hi and so 3 days no kodi wa asama do ade ye omu ho adwuma enti do ono anya nkwa wa asase we su no Bible say so di Yesu de what tuma fro wo nkwa amen enti ya di Yesu odi no ina nim ni nyina Satan disi mo so ye afetwafo awudifo akromfo no omu nyina wa asama do tina Matthew ni ka say time a entumadan ni mu teye no abodan ni mu biebie yes ama ni pa kronkron a all the days near transform as holy people righteous people but at the sight of God dear erade ni mu no wase mo tere ni mpo ye ntumago de efi enti wo mu no omu sa akwa asama do gise Yesu baaye no ansa no wo sa akọ besena kọ akoyi omu nyina betwam akọ paradise enti Cornelius ya ni ate asase we su no so dani furu boni mu na beti Yesu dia watu afuru wom ekon onkwa asama do biem okọ paradise straight yes ya pa home Jesus is still on the cross yes oche nkwa papa but omo tira make I'm not going to preach here Sunday and Monday, but nobody be same. Yes. And so be jina ekatro say apart from Saturday, Sabbath, and one sum nyamia. Obako bunsam jema masa. When the honey partner, papa. So actually, memenda doesn't mean sir you are going to heaven. And no tesa. Muntie so actually now on pabwa and tesa wo heaven. And to me busa die for say apart from memenda and you swale monko omoko eno ya sole na nya eno so ya sole ka me di kakra batum ko Luke chapter 10 verse 30 sa Bible no da bia ya kan da bia Luke 10 verse number 30 the good Samaritan ho sama me be kan Luke chapter 10 verse 30 o say na Yesu tua na no say afa Yesu ebu baby Luke 10:30 na o kan Luke 10:30 ya o say na Yesu tua na no say onipa bi free Jerusalem sane ko onipa bi free Jerusalem kwa hefa Jericho na okoto okwamukafo mu ana okoto okwamukafo nsem na opa ne ho ntoma bo bona fa agya no hokọ afa amrobes eche ne bu no amrobes che ne bu no eye nipa ya ba wiase no ye living wiase abrabọ no bone bone ama ye prepra what I say bone kunkum bebre bone asai bebre enu ti na Yesu bai mu chemi and the time akwa ne ye bu no ti asema si na eba se osofo bi be fa akwan no so bebre akonda mu sa asofo we e ya ampa so true and the good Samaritan you want to tell us different bebre betre but biblical one part na make catch no sa asofo no ye priest living ni na living omukosom ne say so ye priest wo ye sofo dey ya ko asore no homeda no ye nya hwe rich me can be Sabbath so wo ye priest ka Sundays me ba asole a se me hu so bia wo me fia me nka furu so ni mu me ba me beto so bia pre okwa ma onka so ni mu so obi ko a me mpata no me nya adwuma bia apart from church na me kokko no mu ti asem ni yo and the entire Yesu bu sa abewe sa so funu duru ho no that day na our service a wo ko share dem akoya asole and that time yanka obi a wo pira anya sa ni ho bufi ne service no ntimi and at the same time ye wo asofo the priest bebrebe anya Sunday bia no obi aya asole ento no ne de na ebi kura na be 1 year fe na aduru no so ento ma ye
na that time the service anya dey ensay enti no twam twam kwa asole no semo no that time yesu ba obu sa bewe no na o dey cancel sa law no o dey cancel sa law no say wa ma me samra na difo ni mo be say ma o dey cancel ne say this end time where yesu time we ni there we don't deal with those things Sa physical me kafuna anasa physical me so de wo pramu a enje say physical say me so for Sunday me ba so na me koto so obi apira na me kan this time my bone ana onya bone enje that law na da so adwuma na nya bio cancel yesu atwam what are some na me kan yesu twam ana de ntema wo twam ne say kasa Sabbath na homa Israel for yes Israel for the mo ne see emrada ho yes emrada ho ne say Sauye Israel niya Sabbath day no on the 7th week the 7th month the 7th year and the 7th week nya she mo study na yesu to a Bible Yankopon to mana e Israel for yes but that be homeda no rich mana ne to efia da nwumre and biblically mo study Bible no from the law no law ni nyina na mana no ya ma de enche so ade te so esai and so Friday no nko ade eto a ade be te Saturday won be di Sabbath nti ensai to be very so kan oto Friday Saturday ensai if you say Sabbath day aduane kra ya no bi okay Oda me boso ba yamfa biane ensi ade so afode akura ne mo ma Nyankopon Sabbath day ento kan Leviticus 23 say osho afode akura no Sabbath day mamu mame that sacrifice e be say adwuma yes ento biane kura ye noa at the same time the 7th week yanya she solid dine na odi jai me boso ba ye wie ya no ana say about the 7th month ento omo na so wa akwa unya 7 years a yejai no yes free so timame musa say sanu na ye de je nkwa this time enti mo amuso mo won kwa no Sabbath for 7 years mu ja o ma na mu ja o e question ba ko dia to so biam dia enti o de Sabbath e ma o mo ne say o ka kire o mu say enam so makoya nkwa o miziri masase so nti no edura da yeso enso afia yenso boso me enso mo mfanya dai ahome wa uche me watena mizrim da unta hoda watena mizrim da unta no unta mizrim da at the same time wo sa manan yento bi ma wuni you be ready with that the 7th year the whole of that year ni na they will not work omunya adwuma 7th year ni na 7th month and 7th week the same thing what about you onso mama musa another question how na tira yesu buy Sabbath day nkwa na no say ade go for confused visa no break sa law na yesu ye adwuma wo mu no break no and this time nkwa je na yesu eje no enya sa ne mo no na wo hwe enya no enya sa ne mo no na wo hwe enti de mtia ma sa priest ni twa mu ne say no da so kura sa atete nsam nim da so kura mo kura sa atete nsam nim enya nkwaje ye ene okuram because sa so de ma wo kono enipa na akwaji wo mu nkwa ene wo se bi da ho that time wo wu a ede na wo sa wo ye enti sa me Saturday dru no bi yare na obasa me man dru o me dra so na me se me mana aya right and enya right enya kra udi fo enya no na je nkwa da bi Johnny Fru bone ho yes de hia na sa ubeja akro no ubeja twaman ubeja hantan waji yesu odi so ne no waje nkwa obewu ma no so le ma bone wasola ma wo bone na wo tena sa ma tene ne ne nkwaje no that is salvation na even crown say biblically we said here days ne check here no 999 12 hours ne e be see Sunday and the day yesu asole ye on yesu afo ne be shia na ye eda ye eto so say na miesa was na what da da e di kai na what dey di kai na me da na kwesiada na kwesiada Sunday oh we dey mu di agoro enya no kra de pese preach phone but na me pese me preach phone na ne say enkwaje no mo mfa sa ne wan me ba because obi won na na adwuma omra what the best thing say so far as me kwa so le me ndan nko ade ma ye de me nya nkwa no sere it's never true odwama ka nya enya no kra masa this time we deal with salvation kwaje no
Salvation, not doctrine. Okay. We don't celebrate Sabbath. Yeni. It was a brand new to John chapter 4, verse number 23. John chapter 4 verse number 23. Was say na ebe no reba. Na don't the back. Na du. Say no cross for verse no honhom ne no kuram. Certificate 23. 23 was na ebe no reba na du. Na brand reba na duru. Say no cross for verse no eja no. 22 kosoro kaka. 22 was say mo solid de mu. Yes. Mo sole ade amunya de. Munim. Ya de ye solid de yenim. We worship what you don't know. Na ya de. Ye solid de yenim. Ya solid de ye de yenim. Efise ojeni fi Yuda fo ni mu. Efrise ojeni fi Yuda fo mu. Yuda. Yes of the rich tribe of Yuda. Nsambo ho papa. Did the autumn kwa de dinner to the side? Hey Jesus Christ. Ojeni fi Juda fo na ba. Juda mo so ku mu data no na wan. Only Jesus. Yes. Maybe bad there, I'm here to protect Christ. Yes, you protect Christ. So I want to say I be pame. Ye ntimi nso. Ojeni fi Juda fo mu na ba. Na be no ba na du. Na brane ba aduru sa. Say no cross for be so le eja no honhom ne Ano kwari asore fo ne ba sore wan. Eja no honhom ne no kwa honhom ne de enu na wona so ne sa na eja no hwehwe. na wona so ne sa na eja no ye hwehwe. On Sabbath. Amen and amen. Amen. Enti me seram wa wutie me no. Nya abotere ne tie me ye. Asam na step by step. Ani ade ba. And that day in Friday cry yes so le me tie from na ye Sunday. Yes, Sunday. And so be to no the same tirim say so far as say me ko on say na doctor na bebrebe. Papa. Ani eyi nkwaje na to nchen. And so share obi a oso kwa asam say what is salvation onim ade ko. Onim kwaje kwa onim. Onim. And they say obi ase ne de na ye. We defa na we defa na we defa. And we ta enkwaje na film. We yin kwaje na film. And ye na ye deal with days. Ye celebration, ye be celebrating day. E be celebrating Sabbath. Yes. E be celebrating day. Different things. And a Christ now man kwano. I was here follow on the steps. E ja to nchen. Wa hwe. Ya je wa to nchen. What dey say what say me boy yen call Leviticus. Kai 23. Kai ki to abi ma me na me mfa wo. Leviticus nkasa. Leviticus chapter 23 verse 2. Leviticus 23 verse number 2. What say? Kasa kire Israel for na ka kire won say. Kasa Mose ne kasa yesa. Kasa kire Israel for. Na ka kire won say. Na ka kire won say. Erade afase hodo a mo pai say enye nsia konkron. Aha. Mu mafase enanu nie. Ko homeda. Nansia na wonya adwuma. For 6 days. Ano mfanya de ba de adwuma. Ada to so no ya homeda. Ada eto so 7. Anya de ba de. Homeda. Ko won sia konkron. Won sia kronkron. Mo nya adwuma biara. Mamu nya dai. Adwuma biara. Mamu nya dai. Adwuma biara. Adwuma bia entimi twika ya adwuma na nya. Hey, adwuma kese pa. Apaw. Twika ya adwuma na nya. O ya adwuma. Kudale apaw. Was no work enya adwuma bia. Waso be hye. Enya adwuma bia. Masa. Twaso. Wo say eyarade homeda motena bia nyina mu. Eyarade homeda motena bia nyina mu. Ko. Wo say yenum ne awrade afase. Aha. Insia konkron amopai no emre no mu no. Ko. Bosumi edikan no de to so dunan no. Anwumre ye awrade twam. Ko. Na bosumi ara na to so dunum no. Eye awrade apiti afase. Nanso na mu ni apiti. Nanso na mu ni de ba apiti. Ko. Na de edikan no. Na de edikan no. Mu sia konkron. Mu sia konkron. Dwumade bia la mo nyo. Na mamu nya adwuma bia. De dikan no. De dikan Sunday. Mamu nya adwuma bia. Masa mesram ha. This time church asofo na ma members nya problem. Jamu nya problem. Manipa ne hu say in the cross of Christ by for the boye ni nti. Enti no ba ye. What I say? Yeah. Adia entene bia entene. Yes. The betumi na kwa heaven aye tene na dia ababo. Yes. No ano no. Shawa manante sade na se na mane hu say ya wo kwa fufu bi so ya fa kwa heaven na sa ni pa no de na agi ba kwa no so na ne kwaje na ka tire. Yes, true pa. Na ne kwaje na ka tire. I'm serious pa na make it. Yes. Na ne kwaje ka tire o timi nya nkwa da. Yeah. Enti de antene no kire ne say wei antene. Wei antene because sama sa to say yani ayekọ asole dase ni yakọ heaven. Enti se base on sa edan nko a na me da so timi mpratwem. Me kunu anya me ho ade. Me hyehyɛ mani nton. Merci. Mabo ma cheku. Ma yusu ma no ko
me to awale so me kuru nya me wadem de ta sole dem adwuma me ye kalabure nko a na me de eno hwa me ho se so far as me te sa oboni nim na me ko asole da se ni intimatimi akọ heaven a enye true na enye true yes no na farasini complete yeah what they assume ba hwa so na wo ye entim kwate ye ani ade a ehun hia awasa church ye educate wo mu amu se Yesu wo obewu ye no obewu ma dimbo ye ni yes at the same time akwanya da so da ho yeah time ni ntwam akwanya da so da ha ene say na mi sua de wo da ma me to na me ye ma sheme yes na me ye calculations bi about Daniel Daniel ni revelation ha wonim say encrophobi sole ho and the prophecies bi ba o ma sadek kan ye ma bi just I baby bi so be support gospel ama ye nyina ye hu say wiase ne ko na wie ya e secret atiefo ntie me e secret pa eba enti wo the videos bi ba ya be president ni bi din te say we antichrist we beast o mu na enso enya no kra the Bible no Yesu ekon her Bible it is mathematics yes calculation say womu no papa Bible just say baba channel church calculation say womu no and the Bible no calculate says Yesu walk on or three steps of us coin and was at 3 steps of us aba but nipa bi asole a okotfo bi e waki ade ne ma bi ba out sa ne mo no ba out no a Christopher be to akodi akire ne nyina ya kasa ampa prophecy no abam performance na aba no mo dey be compare to Bible no ne atwan for 2025 sa saade na omo ne kan ni nyina follow say enu ne bia we na ye antichrist ye nyina di na chi a ye be kwa koduro no na chi no de e was confirm kire Bible ne de eni ni ntali na fo mo ada no mo na be ka sa Bible kra nya no so hu no mo sa be ka sa Bible nya no kra na me chi dem me brother panyi ba ko so ye sofo o ya na ma fa no so de no so check ne dia Bible near their compare and that minute an opinion I'm sorry me bomb wie na me sua no a me to na fe I was crying yeah ehu and so no na asofo ni bi mpa de sua wate asam na no di akire yeah wate asam na no ha Bible say no si kasa wan kan tena say antichrist no bi be sole firi baabi monyo bi no abeka say mini say mini we hwa odin dada hwe wan da ka tera ana prophecy na entaho yeah fulfillment ne beba enya physical no time ni duru eye wo sha yes nipa it eye wo sha ento mo the strategy bi ana Christ of nyina edi akire aya wo against Christ aya wo nyina support ye so mo boa o mo support ye enti atisa market rate say fa enso we si ya eduru 10 days time e be kokko yeah time ni nyandru no bia petere no ko fa bia besi wo nenu 10 days dey ye nyina ye di akire be kokko 90 nya na ne kokko ya be ka sasem na me kan no kwa na sanya no kra because e bi mu preach say prophecy ye ka for Christ hu nyina anya dai amen ento ma sa dey bo ni pa bi din so mu ye peace ni ade ana beast ni ba the Bible ne ka to say was eban e was no so di akire enti this no mo to ato so no ye nyina anya asofo na Christopher ye di akire ya ba kwa duro no ma da no manya be ka tese ka tese Bible nya no kre sa no mo ka enti me last time Christianity me ya careful papa me ya very careful me say underground the akamu bia no me I'll go and search for it no. Yes me yaba enti omu trade sa de na afomba tena be kinsi Bible yeah again for ana ya sa dem enti ana every Bible woni say sa society ne say Bible bebrebe yeah enti ani ase ya hu Kristo na e wo say ye di Yesu ati ni ma di mboye ni hu say ade say Yesu nko ano gine dia obetumi anya nkwa na ade entire bia ntere onjai no nya nkwa na Yesu hwede enso ne nam obia den doctrine ni Yesu de ne number bi mo nai me nda mo nai ana hira nipa masa video bi beba oboso be ya ekudo bi wase na samne dane timi seramu me dey I'm here to project Christ yes Yesu nkuwa ana na me left na kirawo yeah say ora so cross no so yes oji wiase no aja samado endi sa wunya nyankwa make sure say onye oyiraba yeah ebi sa wurade amo so oyiraba o dabi wo nkwa ha ono ana aka say baby e wakwa koduru bi ya turn back yes sisa we he will serve you yes obeje wo enti sa do Luke chapter 10 verse 13 na Yesu be so o kire say
this time enkwaje ho adwuma ana ono na chirifo nyina ye da ye emfa wo ne sofo emfa wo ne wan asoleba enti so ko hu de mboani so wa amaniem a make sure say wo so ba da wo ba chene kwa tibede ma sofo sam wo kwa me kwaya asole enti de mboani wu na metwam wa hwe ene wa so no ko na se chenze de mboani wu na me de me mra ene me ho me na ama na wu obi ama na ma me wu what I say metwam asama no pa Yesu na ka sa asem we Yesu enkwaje biremu no ka sa asem we sanka ye mramu dia enka sa sofo no ye perfect ya kodi bem what I say kodi bem ko anto mra e bi se ni kwa so de nsaka ba anam sa yen celebrate biam na ya sole aja no hum ne no kurom ne dia you have to save a sinner yes that's it amen na me shira so ti di boy ni Enkwa. ni boy ni I don't think say na Yesu so ti bi no the experiment ti mi sramo me de manum fi adisua mebrebe wo ho ya ensa mebrebe wo se ka kire wo yes enti mi sraw dwane firi ba bia wo sa no hwehwe Yesu achi kwan ya emra ne na no esua emra ne wo no esua aka very short the baba neighbor the one timi am na even Israel for kura no yesi eda ye dia dom lo kwakodom won do ba pagina ne otima ka se nsere do ne mo rodi di mu ba wa oni e ba gene kwa to mo kura no they will first accept Christ for the to just a second and to say there akolo sa se ne sa na mu de ne ba ye twinkle of an eye we is right ti why was one the one accept Christ onyankwa Christ pa de wa nyina ni onyankwa awu betumi onyankwa there's no way we is right ana Yesu betena mu a oyi watem boni nyina yes boni bia kwasempa boni bi oyi watem uchi watem firim enti mesraw wan hwe ya na adam na shase from Garden of Eden yes aye adwuma beduru ne daso ye adwuma na aye adwuma beduru ne ti mesraw mu yenye very careful because this ne one is very short sa and the wordene the wonyansa ene nimdie manintie nyansa kasa na wiai if you say the Erade dono no Bible say what tenetene yes o kana nim o chane kwan on faso and wa wuti ani bia no Erade pesa watew yes so if so na yiraba o so watew kwa enu ti no na ya so this ansem we ya bra and ti twane free ba biara wo say yes Yesu ama doctrine Dabi wa ama Sabbath Dabi nemu obama dimboyeni so onyankwa na ma so di ntwa tight enyese sansem ni a on ni ama tantata anfa ni pankwa jemu ano na bi mu di akire ni di akire ana wa ngwawro mpaboa obekọ mu nsam jemu when did dot dia nya ne dia mu ntimi nkyere dia nya na egu aso de mo no mu tutu awale aso de o ka bridge ni de o ntimi nka trouser ni miniskirt de o ntimi nka dia anfa ni pankwa ano na yeguso rainbow for pa amen and amen ada me de manusi yankan last quotation na me fa manusi because na wo hwe de ya na ekoso na o ana ho me kurate ko John the last quotation me kind of me de manusi John chapter 10 verse 28 John chapter 10 verse number 28 was say na me ma wonda enkwa na me ma wonde ba de da enkwa na wore nyira na obi biara ni ho a obehwema firi me sam da obi no beji Yesu adia masa obeyira da kwasam ebi ni ho do betima amata nkwa wa ya wan one Christ yes only Christ eno timi mankwa entimi mamu da nkwa ani say na wore nyira na obi biara obenya sa da nkwa no onyira da obi bi hwi wo firi me sam da na obi entimi nhwemu mfire Awurade nsam because we dem ntie o obi betimi akwahye wo say akwa no sa asemi aso no wanto ofren da wan evangelism da so amafo ka say no nya sabatarian aso ede no call heaven etesa nkwa jan Yesu na dia da and so no nya ma nkwa who is challenger obi ani ho and wa so won tia say sa akwa ni amana su wanto ofren so amana call heaven the question no emu da ho enti so ma nkwa je na obia no betira asuma ya da Kristo no nice no Jesus na benya ho o se so ya mbro ba kura bra wo beto we tutu ni o se bra ba beto
bia ne na ne nam ne de ampa na wo bobɔ enti ma unya nkwa di o ma nkwa obi timi oni Kristo Munem kawo. amen na amen enti me sraw na wiai o de nyansa atiam afro ehan atiam afro kan firi sumni mubura Amen. so na han ya wonhwinti unya han ya wontwa menam unya han ya wompem Yes. Jesus. sraw Amen. Amen. Amen.